Surikresil keptos te abut pensi haipon po ni soterangpi. Per example, constituency pensi tami metang asong hin pen nomination alo jokpon lo. Salom Prayer Center hem kang pupon. APHL se asong hamren constituency pen ki thordunang to intika thar nomination alo jokpon tang. Songwe pen Dhansiri constituency pen ki thordunji abang phi ni soterang pi tami dode sang se sai jeklem pen aru ni fain ko resiar ni dipu disi official ong nomination alo jokpon tang lo. Dhansiri constituency non pon ta kapa pi hopsi dobom lang lasi jaseme development kenang soda jog rada tum tami nili fansi ning che thipon lasi haidet lo bulotang te penang ana kaching thora sai claim ponji perang ke afan lang li hin pen than pachini ke alang li long kapre ka khaya tum tami cherap dun do pik lasi alang li Dhansiri constituency pen ki ong dung abot mate 19000 abot pen highway ji posi than pachini pon dipu pen Dharam Singh Rongpha report Malong News. Independent. Canda nang ikutin ning cipta si so mesti itu tantan kita. Ini cipta development hang klaim I fansi ni liga hat chuke dam tang penta bori pon bom lo la sinon ni prang bang ta ko ki la dagel tum Dhansiri ke backward place jihetu litum kene lumbajong pen kate bok nai homosti lo koi physical tum anpula underdeveloped la si lada khai krehini do anta litum kadu kaget si do rapet pen se song rapet si development na hin ki claim pon nang li haja te ko pisi ke tengsi taimo claim ti kon ji rap sak lada ke kupima sarkar pen nang ki peeling lon ke junalang pen to war pen danglok ki junalang pen danglok ajata hin kuno development na hin education na hin daily tum ke pura nil lang zero pule pudat ta chok lasi mainly nili education na hin focus pon pol pen ke ki junalang pen to war ka na gut pen nang le haji kon nang ninga che the to nang nearly 19000 plus lapen la solong against party to me komara song no si mane kangtang kring dolo BJP lo lake BJP pen sai Asal ada BJP pen se fight nang kok. BJP pen lo se fight pol lake lada ke party ala malilo lake mithang ke neki development hang ke claim facility tum ke kadu kavita angdi sinang ke chon Pen ladak Dhansiri constituency nil tum long pete karbi pen second vote bang di masa kam sik ong di masa num dak pinangan do alang li tum tanal tum long nang cerap nang pasan do ikma do kadu kavia khai ta lada ke mane asi khai krehini do ke khai krehini sin tum che song rapet lo karbi di masa polang velo ba dak gorkhat adivasi bongali bihari polang velo kuki boro alang velo kadu kavita khai krehini ta che song rapet Aru ni fain ko resiar ni sitame breakjama constituency la pen methang asong pen kiligalong karja gonji aphan DC office dipolong tame nomination alo jokpon rentilo APHL se asong hin pen sitame Pholoni constituency pen karja gonji Dhoniram timung la pen Hauraghat constituency APHL se asong pen Sangpi Purnima ing hipis tame nomination alo jokpon lo alang tuma ke mang la ke hempre kang thim kelong nangji sik sidul ke pangtang nangji wareng warsai kipi nangji la pen chenglok alang tumle chari long lo polotang ticket che sofan voter list pen amen kang than hel la pen alang tum rada kang hon mate cherap chetu pen highway chi psi nang than pachini pon halepu ASDC pen Pholoni constituency pen karjab donji Monindro be la pen Songwe pen Dhansiri constituency pen karjab donji Aldrin Pators tame nomination alo jokpon pen alang tum long rat ka chetu puthak la pen kaching thor nangji ke dolang me towar pen chenglok warenga warsai hins tame alang tum haidette Dhansiri arada phan pajire pon po mate development side to unclaim pon po pusin ningji pon halapu ASDC asong pen tame kheilong ri kaching thor ji phan nimro kom jitang jibat kacherai kom ji phan la pen hempre kang thim kelong ji phan tame sai otpon thibji pusin ningji pon dipu pen Dharam Singh Rongpha report Malong News ini kan dari well-known Pholoni constituency pen nomination file tanglo lili men Monindro be Pholoni MSC constituency pen ASDC candidate to nama state demand committee hin pen sin lili pini file takang pen lahan lo nona boy tum ninja telo ar biang long labang so political atomon labang so kacelar hedung gedolo kay longri jutang jubat nim rokom apan na so join pen nona boy bang ASDC Autonomous State Demand Committee
hak keceng 1986 pen kuson ma 89 na hut rada tum tirung kadok ka vek khai mai longri long pat hem pre ka ba phan tu for e joy ne pe hai pen rat ka chari la pen ka song in ton te pin ben ka japon la bang soke pon kang thur pon rada phan ki pi ka pajir se tamme ang riang don pen rada ning hang ting ben ke klem pon potsi no na boy a election na long ke bang dia bang puthot es de sia phan si kang wai dia phan si rada tu ke la hai det pulo tang te la hemprek a puthak te hemprek long litik ke sang ik elo nilitum ke hemprek jong silong lok lo pulo tang te aron sitamenon pen ado etlo $60 ron pen sinilitum ke ot tipo tenale tom la keche so kan hotare kanji ko taso ko tanale tom haida te sampuri mala sukama in samriri lo la in kandet lo pulo tang te ako an society nilitum bangke jak 7 di labang so separate electoral roll bang ni tum council majority wang lo pulang te labang so non tribal atum hat bang king than back ko nali tum long kini koloni bang ke cepate tum ruling party mda do labang congress mda do iko pina na phai do ma oh nili tum long ke BJP lapen congress ta do sitame alang litum abang ke hala dake tiket ka cici si non anata la BJP po tum ruling party tum ke non anda tiket confirm munela lapen ke hala bang so tiket ka ciciang bong si la pupu faction bang ke congress puno BJP no do kok lo lapen nili long sila so bang ke wang cingki bang tangte labang solong opponent party lo tangte ingtang kring BJP si do mana amat ke to sila bang sonang ni tum ki hai ji phan ko an sung ji mane kon joi si la solong bang ke non BJP ke la pupu tiket ka cicia lo got sila tum bang divide and rule ke do asi non koloni constituency long bang ke nele tum APSLC si pura contest dun po laben BJP phan tum parem un po nang itum hai si puning je the pami hai vek po koloni ko na vote penong hai ko ne tum 7000 so se chota vote leke long lo polang te koloni constituency labang so 19 nong dhon sri ang kang long non nili sepati dui la independent lo nili mena mang kel ren pator la pulo ape non nimni son dan itum phailai lo lapen nang hailo pulon te la tum dhon sri ang kang long ke la oreng war sai pen dang lok lapen kaduk kabe la towar daro lang me pen kadang lok kaduk kabe labang sorong rar phan ke ni ceklem pon pu kusi ni mena chak pon lo lapen la chota kalilang angko lai litum non oreng war sai det pen longle kota pen kadang lok ki thir thi pen kadang lok lapen towar me lang kadang lok la ke dhon sri arong rak ke tok anu do anda me ni si chelang pon thipo kusi nang tum radang non li than pajer mi dam lo nang liko ana but long ji nili bangke penang havut bangke haidet avut bangke nili long ponji la pen ning che thepo athe man non nali tum ta theglong lo la pen anso se non nili tum ke claim ka dam non ne do de sang se pina chhum re son si moni haidet ang ko anso se chhum ri thupo la pen vut bangke nili haidet ji avut bangke nili chelong bet ji Kupon aruni phain ko erni ada por phai krisira chiti ma por malom pen numbering ko rapli deopani MSC constituency ke parlopon kathar chandra ingtiarong along upper deopani along kardoma hemate prayer center kangpupon bangso kangpo amelong reverend yubaras lama hin pen chapatir pi pon lapen speaker dr p younger long cherre deng pen si ingpupon thu la sophia nama je kongke long bangphu sri rajiv sangma lang ni pen si kesok yoni doana to phanta arna ma hirjome hang pi pon si ardom pi pon thu labang so kardoma heming pupon si aning ke hang pen keso chelang dunji ning hang li putangte nang humri ik tami puselang tu pen pachini pontu jai mega thank pen invocation Mrs Valentina Kerkata introduction Ransing Inki secretary offering collection Romeo Teron assistant secretary offering prayer Hima Rong PP Bible reading Filson Kaitha pastor Lower Long P assistant pastor word of thanks Mrs Jujia Sangma benediction Rajiv Sangma word of God speaker Dr P Younger Longcha news desk report Manong Aku
keso pada keso se jalan sedang ini dan sana keso sampai kami Arnam dan keso pada kejok longji bukan bang dan nang itu akijok aktiviti pansame nang itu keso dan tumpan am nah hello biar kini nang itu tumpan pacini salam Nejang kar Banglong aru ni pain kore siar ni angtong indikator APHL sia song pen hamren constituency pen kithor don rada phana puthak lam the jai asalang ni lam the arju xena hamren pen rostoming ti report Malong News nangli ke haji angring doma lapen konat a constituency pen lo Pinidak hamren deputy commissioner asai hemlo nelitum nelipen ceng lok dak hamren anitum dak lema gabaton pen nomination paper joglo hamren constituency aparman nasi nomination paper ke jog tang lo lapen nona bangke nitum dak ke jog dun pen election ka cepate dun kopia ke mang lo la sola masini bithan ponto nasi athi pilam bangala hello Karbi Anglong ke lake tribal area mate inglong aratum alongri sita dak Karbi Anglong autonomous council mate Karbi Anglong kacari ke lake pini pen kali ha ningkan pharu ke sirke bra phoke bra se ningkan pen non an ningkan proxy ke bang bongta bang jok abang fu bang jok ke thek sar puta lake tribal te malong lelo inglong rat malong lelo lake bang phan ki pinang ji ke lake kertang lo pu jok than bang ave nasi laso putha komalo ne japon pokente nilitum nang litum jong si thuthi putang te komalo japon langante lasi nilitum la solamat hasi pinike APHL sia song pena bangke daksi hamren pesini tum cepati dun po lapen ake mangkel hello hamren arara phandet tu bang lilo lake Karbi Anglong arara phansini tum ke lake cepati dun aparmana bangke lapen isi lam karki pikang tung la hello ong dung arat tum phani lika chingki pen ke thegalong bang la hello nilitum BJP ki dunang ko ke ining ke dok pikaliti ining dok pikali amat kirengji phan epok ajoini si dunang ko titilo pu APHL sia tum ke lasi ke claim noti non piniani ke ilitum ke cholong nangji itum ke long nangji along le ke bang phansi pilap lo ke je ke be kona so to mansi pithai lo pot hala hai bang phan ki pi pot ke ilitum si long nang po ilitum si long et nang pu si ke claim lo gente ante koson si BJP long ke don pen hala dale koda si ke cho thai doi lang ante la ke komane indon bhai ni arnesi ni pharosi hini phanchor lake hala dak e kai si ke reng dilo lake la si non Karbi Anglong rat kamat ha kapang ching nengi bangke ni arnesi ni ipokang krang phan ma ne kai si mo ni su ni suta ingkrang ling nengi mo ni su ni suta reng phun reng dok reng ni dolong nei potong ma thapoma la si BJP long ki don ke epok joi ne ke reng phana joi ne puke hala ke isi pen lang amte kamang hu kamat ha sab chu parlim chatlo asi BJP long dun lo pulotang te pini penam nang li pharu si long ta hai secha lake non ningkan phone ningkan kerang bongke lake nang li pok ai se puloke nang li pok ai se kali nang li hem ka chu ki malong lien dabe di non ni ke bang sakuri ke doan boring apa ke doan ta chit tim ke bang phasi pilap lo long li pilang apa ta bang phasi pi bong lo ante koson hadak kunat atwar ben jida kereng dun jilang ilitum atwar adi ki mati lasi kereng ji atwar ante lake APHL si hello hala epok join si donang ko lo pual kaning ji tum sta me epok join ni si tame APHL si donang po athema nile tum ke lake kado ko ve Karbi Anglong ke don ke long lap nang po itum si kai kita ingkrang ling nang po itum si kai kita ke doana sonda long ernang pupusi ke mat halo kente ande koson si BJP long non ke dam sunang lang la si nilitum APHL si ke arong dam pena ra phan ke ther dam thek thelu athema ni tum ke thera song li kumane phan ka chong thui ka jubaya song kali nilitum ke klardak si pulo na rara thing no sin tum ke lam jai phun lo nona bangke rara tum si lin nang po kumara tum kaning ji alam si ahok ma pu bangke lin nang po BJP tum kupilo ke than kente piniani than ma Karbi Anglong rat phan der Karbi Anglong ke lake tribal area lo itum si dake do ana sondai tum si long lap nang po than lo ma than the ke di alang litum ke claim bangala hello da Karbi Anglong autonomous council asok purulong ko ama khi ke do an ke lake kai kita achit tim ke lake keche ke bi kona so phan pider la ana pisi achit tim so hala achit tim ang bong si tumang bong chetak ning la son ge lage chetang telu an ke non ke thek thulong bang la lo gorkha tum da Sydney nangi bongli tum da pine sit kep nangi puka diman banang cheng bom nang ong bom lo lake aphai nang kat nang kam ong nang ong po lake monisi ke sakuria post boring abar saita pharu sia post lang lo protang te ni tum phan si dake 80% na pide ning puta bang hang po athema ni tum sia population ong monake puta na bang nang ningje po ante hala sor ni Karbi tum ingla tribal tum kupilo ma thapo kente lasi apor dam de aprang non election mo bosti ke chiklo narke ba nikela ke ron ka chedan lake
ron kache dan pulutang te hotur phan peremning te hotur pulutang te malo Karbi Anglong hotur ke bangjong takali don mali tum Karbi Anglong hotur ke lake kece ke betum takali abinong ke hala tum phan kumalo ke hangke kumalo ke phake kumalo longli pike kumalo sakuri ki pike kumalo kontre ke pike lake ili tum methang Karbi Anglong tum maskan kacari jasmet kada Karbi tum sik ong hala soang bong hello la so party ke kem tum hello itum hotur lo lasi hala tum ka peremji bangala ke cirnok nuke kupine ingnar losai pen kali har tuhan PRMG pelutang telah irimun jong pen BJP phana bangke vote pipe depsi PRM hok nang po PRM lam nang po EPHLC pan pe haido pelutang te Karbi Anglong rar aning chi bineng bang kada halo Karbi Anglong arlo kupi market do sangti arlong theng e beng teng ke chinglok kupi market do andak ke angton ke lake nang lipen ni farman lo KJKB pan kipi nangi ke kada ke alam avelo jongsi kali non kipi bom tom han mangkente kumalo terek pokente jongsi BJP pan vote kipi pulutang te KJKB tom han non hala homosti helongri ket ke jorta choklo pukache dondun lo hala pet mastora pos pharu narke bra throk narke bra priang bong pen pharu ke thomra thongke bra throk la ana pos ke KJKB pan pideta kache kroidun lo non Narendra Modi dak loring thepi banglo hempe pharman ningje Hempega farma ningje jete sita nitum ke Karbi Anglong rat ke cedon dun lopong theklo ke jongsi BJP han vote pi pulutang te lapen non da Karbi Anglong arlo kuan ma longle pata ke CKB han kipi hala dakta nitum cedon dun lopor tenglo jongsi BJP han vote pi pulutang te lasi non kang saini ke theni ladlo hala ke CKB atum pen dorap rui hala so cethak rin hala so party BJP Congress ong si dopoma malapu APHLC lake itum Karbi pen tribal atum dedle kaduk beta itum farman lo pukamat hat chota so party long si vote pi puma lake rat si lake kamat hal lin si vote pinang po Acha non hambrand along PS doan ang bong nang lipen non kacedan kisigit ke komada song lo dak non kisik jide bang ke la ke BJP lo hai ni to ma kapre ka song phana bang ke asong ke do hai sitala dak kache pate lo bang ke ang thek nang klang onde final lo bang ke nang leon de lo ni to thek lo bang ke se final lo bang ke BJP pen APHLC la song ni se chadan po la pe kwan pen se hai pon ji kache ma tha po o ko an pen tong ke hai ji ni la bang ke chini ne dal hai pa ko an pen tong ke hai ni la bang ke hala pulet an bang ke songkrungi ke ratum nang che rap nang che tu dang thek ko som si ke thek long non o ke hai bang ke hai vegi hai muthe ko ana phut pen se ke hai ma hala bang ke ni tum non ma ke pu thek the sita ke hai bang ke hai veg ji la bang thek lor lo la pen hai veg ji pu ki po the bang la lo mong sing timung ke haya bangke da Karbi Anglong da hamren na homosti long bangke kacari sining kaning koi bata ke pleng thulo sitame muni da tumphan aning pangsam jin tek the hala avar sai ki pi bangke hello piklo deho avar sai ki pi bangke hello piklo lam kaching kina tek the ani pa oilak mane phan tur pheji tang ho nang tumphan thang avar sai ta nang pipe der sita nang tum kupilong chi bi thek poke la pon se ra thang ke pher mati vote ka chu hang dam ke ra long an ke hala so ra pan si ke ther thulang pulotang de ra ke kuposi vote ke pipu mati lapen arju tulong lo Karbi recu lindok po tumanda kang kita alang di awat eu posi arju long lasi lahi hui alang ni ke rara pan ke langji ke helopi la amet hang awat aduran da kacelar nang i bangga kenang sodolang posi ni di mathal he lai son lo lapen te isi bangke dak hamren arlu tame dak ta bongli bot do ni tum theklong bongli boters tu kuna pen si bang drilon te hala so pothak ie mo sing timung pini ning jelo mante lapen da Karbi Anglong alu sakuria pos ke klang ko an ma hala ke ke bi phan pilap thelak lake dak hamren ara phan pipon rong te hinu dagi mala ke bi phan ki pc me ma e met thang arat ke reng ji phan pc me lonte lama thani rasi hala epok ajoy ni si BJP long dunjui lo putum ta ma tha nang lipen ni like kuti pho contract long onde sita komol jen ke kuti pho contract ta long la so BJP phan tung kroi bom melang mante la ke rat si la so pucha ke mathanang po la si song hamren na constituency pen ke la ke high vek po athema non kachari bom i mo sing timung phan ke rat ke kroi kret hetan do la pen an partame la i mo sing timung jung phan ke kroi kret hetan do la ke BJP ang bong mata ke kroi kret do la ke la pen BJP pu ke la ke asong e plang aphan amasi non e phong election ke la ke Karbi Anglong e plang amasi BJP phan ke la ke kroi kret po reject po la ke athema alang litum hempe ka farman BJP long ke the nai Narendra Modi nang sun pluta hempe kalam ke ethe ta vedelo alang litum ke klem tekang bang ke hidi long arlong sangti te koi het la helo klem tekang ke di la si non phong bang ke ni tum pulo Karbi Anglong rat ke do ana bang ke BJP tum election manifesto long jong sila hempe ku tokpon lamar nima hala so lo inspect si
adon tinta ingti bor inang pola so election manifesto menthu bor inang pola bangso BJP tuma election manifesto tharmit bor inang pola so BJP tum election manifesto la loklen nang konon bangke la hel Hawarkhat Congress Party pen MSC ang hoikang bai ke chok cha jok ning duk chipipo number ke Hawarkhat constituency ang kang aphan non ke bang di MSC ke liga phan Congress pen Chandra Singh Teron aphan ke pek pon rong jok Hawarkhat Mondol Congress atom pen Masgaon Pualong kherang ke amai ke phap Perang ke amai ke phanang koka theke ke damtang aru ni phai kre for ni malom pen ke Nayan Brahma inut bedlang monta fikrinar kep arni anbang ke manghu haklo atheke nat pen se Chandra Singh Teron abang nang ke klang plut map athe Chandra Singh Teron aphan ke majok mende tumta chini ni la pen theklong le pin lang la sia hok hak Chandra Singh Teron aphan le Congress pen pivek lo pulotang te Hawarkhat ke Congress party hai det ji puke ning the nang ni la se Nayan Brahma aphan se ingbai nang ji la pen ke hai le pule ning the ta melo pusi Congress claim bang atum pen perang ke amai long ning je pon binti koloni pen Probin Taro report Molong News. আজিৰ যিখিনি মিডিয়া বন্ধুসকলক অন্তৰৰ পৰা প্ৰত্যেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু পোনপ্ৰথমত মই এটি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ যোৱাকালি ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 17টা সমষ্টিৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা তেখেতসকলে আমাৰ APCC আৰু Parliamentary Congress Committee যিখিনি এনাউন্স কৰিলে যিখিনি আমাৰ পাৰ্টিসকলে টিকেট পালে তেখেতসকলক মই কংগ্ৰেছ পাৰ্টি টিকেট পালে তেখেতসকলক মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেখেতসকলক আগন্তুক MSC ইলেকশ্যনৰ বাবে তেখেতসকলক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ অন্তৰ ভৱিষ্যত ভালে ভালে যায় সেইবাবে মই তেখেতক পুনৰবাৰ তেখেতসকলক পুনৰবাৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক মাতাৰ উদ্দেশ্যটি এইটো যিহেতু 10 নং হাওড়াঘাট MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি যেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এপ্লিকেণ্ট বা যেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়া হয় টিকেটৰ কাৰণে 15 তাৰিখলৈকে এজনে আছিল মই নিজে আছিলোঁ অকলে আছিলোঁ 15 তাৰিখলৈকে এনে লাষ্ট ডেট আছিলে আপোনাৰ 14 তাৰিখ কিন্তু 15 তাৰিখ আকৌ কৰপা আহি গ'ল CS Teron আমাৰ চন্দ্ৰ সিং Teron এইটো নাজানো এইটো নিশ্চয় কনস্পিৰেচি থাকিব পাৰে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এইটো আমি নাজানো এইটো ইণ্টাৰনেলি মেটাৰ তেখেতসকলৰ কিন্তু দুবাৰকৈ আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈ গৈছে দুবাৰকৈ আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ টিম আহিছে APCCৰ পৰা প্ৰথম আহিলে আপোনাৰ 15 তাৰিখ ৰাণা গোস্বামী আৰু গুলাব শইকীয়া ৰাণা গোস্বামী আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট গুলাব শইকীয়া আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ইনচাৰ্জ তেখেত কিন্তু তেখেতসকলে যিখিনি ৰিপৰ্ট ল'ব লাগে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট বা যিখিনি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে তেখেতসকলে পজিটিভ কৈ দিছিলে তাৰ দ্বিতীয়বাৰ আকৌবাৰ আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম অবজাৰ্ভাৰ আহিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাজু উপাধ্যায় AICC আৰু আপোনাৰ গুলাব শইকীয়া তেখেতসকলে আহিছে যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট ল'ব লাগে তেখেতসকলে লৈ গৈছে আৰু মই জনা মতে যিখিনি ৰিপৰ্ট আছিলে চবটো পজিটিভে আছিল পেনেল গৈছে ইয়াৰ পৰা দুজনৰ প্ৰথম নামটোতো মোৰে আছিলে দ্বিতীয়ত আছিলে আপোনাৰ CS Teron কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ যোৱাকালি এনাউন্স কৰিলে CS Teron ডাঙৰীয়াৰে আহিলে নতুন আহিলে কিন্তু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনাৰ হাওড়াঘাট 10 নং হাওড়াঘাট কনষ্টিটুৱেঞ্চিত কংগ্ৰেছ ক'ব গ'লে একো নাছিল জিৰ' আছিল 6-7 মাহ আগত মই আহি যিখিনি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা দেখি মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইটো টাইমত এতিয়া মই যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি আমাৰ মণ্ডল আছে মণ্ডলৰ ৱৰ্কাৰ আছে আৰু প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক লৈ গোটেই ৱৰ্কাৰ্ছক লৈ মই শক্তিশালী মানে কৰাৰ কামত লাগিছিল আৰু যিহেতু লাষ্ট সময়ত শক্তিশালীও হৈছে এইটো মই দেখিছোঁ আৰু যিহেতু এইখিনি এতিয়া যিখিনি ছাপৰ্টাৰ আছে চবেও অনুভৱ কৰিছে আৰু মই এটা আশা কৰিছিলোঁ যদিহে মোক পাৰ্টিয়ে টিকেট দিলেহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় মই আৰু 10 নং হাওড়াঘাট কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা ওলাই অহাৰ মোৰ আশা আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক
যিখিনি ভাবিছিলোঁ এইখিনি নহ'ল মই এতিয়া এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ টিকেট কি কাৰণে নিদিলে তেখেতসকলে এইখিনি উত্তৰটো নিশ্চয় দিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ষ্ট্ৰেট এণ্ড ফৰৱাৰ্ড মই ক'ব লাগিব মই এণ্টি নকৰোঁ কংগ্ৰেছৰ এণ্টি নকৰোঁ মই নলওঁ আৰু কৰিবও নিবিচাৰোঁ কিন্তু ৰিজনটো তেখেতসকলে আপোনালোকে দিব লাগিব DCCI হওক বা APCC হওক আপোনালোকে এইখিনি কি কাৰণত মোক বঞ্চিত কৰিলে কিয় মোক এভইড কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে Number please Socheng MSC constituency long INC party pen Martin Timung sikili chipate dunpo. Dong Kamukam District Congress asa hemalong aruni phain kore sirni WKADC samai posting teron arideng pen MSC ticket kipajir pontu. Nejang kari benglong dong Kamukamalong kido Congress asa hemalong kapre ka party pen GOC Congress party along chipok dun rinti. La pen dera PMSC ticket bithong pen kangborahan sila pen Socheng constituency pen Martin Timung alang itum banghini aphan WKADC samai posting teron arideng pen ticket pipontu. Nizangkar Bianglong District Congress Committee amai pupensi Martin Timung lapen alang liri sangho tumapan INC party deng pondo. Alang li sing teron WKDC amai pu ahin pen Martin Timung apan INC party along deng ponder phi herangkia tumathengno lamkaning jia tengke number pi Socheng along BJP party apan ke pare munjia warsai thepi lase bangsa warsai along Martin Timung chedan dun unji ningke thedo pamika posici nisi ake hai Martin Timung apan nilitum INC pen ticket pisi parjab dunlo pese mai pu sing teron pen herangkia tumathengno ningji pon Martin Timung along Arya Sangho tum INC along kachipok duna atum amen ke tension Timung ASDC Jimmy Ronghang Lawrence Teron BJP tension dog NPP Konli Hansepi NPP Christina Hansepi NPP John Teron BJP Hemari Ingti BJP atum hello sat gaon pen digonto terang report Malong News atumi bithung bang pilong le dela candidate ong bede rama kasi pen Socheng bang sona dak beleng ada ten lepansi District Congress Committee President Fancy ni fan Forest Apidano ala ni thama Fancy Pima ke hai me han ki Fancy ala ni fan ada pe Forest mane no pama tha aja ko apidano lasi pe la et Socheng homosti banda ke hai angring ko ke niger Fancy ni ini Martin Timung akai Fancy ni ini INC ke dia number pur Socheng promosi ben tiket kipiglo kasi nilalang pada chu ganelo resume pilo ni district congress committee hinpen je alalika Socheng promosi ben ais candidate high posi arna wamo tandu resume Asia lambang gela hello li tum BJP plodang te veskar bianglong ke nili methang masida First ad hoc committee of vice president manlo lapen BJP at pokano kapechan ji akam ke claim nilitum chipiduk pigatumlo setanili kadam tang osi ticket ke long nang gilo Socheng along pen seta party atum niliphan tipederlo setanili ning jipaning dingsi another 5 years ningkan pho phanili labang so party along dodunsi niliphan jad arpunang pipe seta as BJP vokar hisab nili kam claim dun bom lapen kedam tang MP election hot seta me nilitum cherab dun pame MLA election hot nilitum cherab dun pame pen BJP pan pai seta pinier nian seta me BJP as a senior worker pu amman ba BJP along le ek number 2 number abang ke dak thek long abang ke esama muniratum se labang so BJP party pan hijack that lapen la suka hijack atim atum se kar bianglong ke pini ka solai la sinilin pen ki puji abang ke dak abang ke Indian National Congress along li ke bang nang ko alam the abang ke labang so BJP elitum kar bianglong ahu di si puriworton wanji pukan aseme ke tang pen ke theklong abang ke thang ta theklong le that si nili constituency specially Socheng abang ke ada abang ke towar putro pendang lok moni datum ke lenggia panak kisung ke do bini rarat tek from ada lasi nili ninga klong pen matha bang ke ni INC long bang lok lo tang te development akam phan chot bang ke BJP pen ke 100 guna akmelang si nili matha pen labang so party long je paok dun la pen isining du ka bang ke la lo BJP pen ka chu nang ko ka bang ke
as a senior worker, founder, vice president, West Karbi Anglong District. Setan nilipan latum biniar nianta kepidu bang abang lo lakha ke abang ke nili BJP non kacari bom tuma panzetame alang li tuma pan nili bang salam tepen pano si nili ningjeng tung lason ning duk ning oya bang ke pini kongres long nili charbak don si pini kongres si putot ning parong pen rada parman ke MJ pan nili arjam Ulang komaji ward number hinia long non puta towar ke mele dam dela बीजेपी सरकार कचहरी निंकन फौस से बंसता नॉनपुता लांगफेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलोपन बोलंग कमाजी वार्ड नंबर हिनियालंग नॉनपुता तोबार के मिले दाम दे पिनलांग बांगसो तोबार के थेगलोंग पेन कोनाट नि रंगा तोका तोबार पुता माथा दामी में बंसतला के बोलंग कमाजी वार्ड नंबर हिनियालंग तोबार इकलो इरिगेशन कॉलोनी पेन कचे कोइनर हलादाक डॉन टॉक्सिके बकार बिया तुमदो ला बांगसो तोबार निंका निंको या प्रांग पेन पिनियंता रंगा रा तुम पेन चिरुंग चिरेक से चेसमार कोन बम बांग बम लो तोबार के हिनो दागा जो हलादाक के दो आरा तुम कचे लेंग मते ओसमार स्कूल की दोन के दाम के बांग पेना सोना सोना हिंसता में आकाशिक सागा जोग रंगा सोरा निंग की पुंगरिन tipe non ke dobom BJP सरकार phanga bangsa rong jongsi ke chia rong polotang ke tobar rason se deji non ke karibia rong tobar pina ka posila son lo posia koi pipon la pena son polotang te non ke bang jelang ke le ka hochta me BJP along cherap dun thekthelo posi rong ara tum pe nile tum ahem to na long birta nang pale news desk report Malong News